Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tu pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tu pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tu pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu-tupua. Ko kore ke hufanga moa I he tala malu e whanua mga he tala whakatapu kutoa pe o ku wha o atu pa mei heni tala ngata e tea o whai ki tua mama o ke ata e whainga maali e koe ni ke o atu ha mo polo kalama koe a FATUFONUA fo o ko heni pea moe whafafonga a whanearea tonga tapu fitu Paula Piveni Piukala ke o atu e tau polo kalama anga maheni o ku o atu I he wike kutoa pe ke ki mo tolu. Kataunga pe ku ongole rei atu e polo kalama I ahoni ke te motolo tatau pepe koe whewhi tu ku ke lava whanongoa e tau polokalama o ku tatali loto lerei pe moloto mawhana koe ki houani. I he pongpongin fok whewhia ki tatali lerei e whafafunga Paula Piveni Piukala malo e tau mau e honi Piveni malo e ngawe lahi mihena koe lo e ku waini I o ku kaike nau whatatari ki he taimi ke kamata e polokalama he ahoni ko talangi peka nau tolu ko ilo o ku ke whemo I kina he ngahi whakataha
o ku hoko hena ka koe whaia maari e koe ni o ku whawhiawhia koe ngā ke lere ai polokalama whewheha ke piveni whewheha ke ngā ue pe mei tongana. Malo pisolai, malo e mau whaia. Tā mai koe ki whoi whaska mata o tūre hi whoi biau ia ke umohe. O ngoi comfortable au bitohe. E kau ini he uke mama whakau solo. Uke whaingata. Nau ku whare at whoke he ta program po sina. E si tuan ho family. E na nau ki malolo mai he nipo. E whankiwi. Fihi tō ho kwa ta mai pio hawa me au ki whai he whonuan. Ie. Mai koe ngahi pore pe hala whanonga i moui. Ka ku ai me au maari solo heku. Ki fo i tanguti fo koe ni o whanonga ke ki fo i. O play mai fo i whasi u kamata ke tangi pohama. O hake e ku manatu ke koe waitangi te ina e katoanga ia e High Commission anu sila he tō perulu koe ni ko osi e. Waitangi te. Pena ku alu ki ai nau ki whaasego ia. E nau ki cocktail nei whai behe na whanko ia. Koe whai fufa time fo ki au. Mau whetaura ki ai pia mai kau minista mai. E kau whawhare area mai kau haikome ngai pure anga. He foi taimi he hange lolongo pana e mo pili niskala uni ai lolongo hange lolongo ta koto hange kai ke loto hata kene make any positions he tonga ko ni ai fe hangai ai tu i pe mo pare mia mani kabineti pana e ke mai ka au he taha kau whatahanga ko ia. Koe whai whewina e peheni. Hao sio, koe hao o kuke kau koe a koe ki whe. Hange unau whenge nau feel out di. Ka kona moni kai ke whi tala noa hata haige issue. Everybody was chicken. Ke tala noa expression nau whakaukau mo nau loto. Ko tali nau hanga o ange o whena pasi au ka au mo whanongo ko he foi fasi e. Kana alu mo ki tahine nai toki osloia mai. Na ku hanga o whawhi ke ma alu ke introduce ki ngahi a takai o politikari he. Ai noa pe ke ngara ya ha taimi whakaukau ai ngau whapuikare ke pe une ki feel out ai environment mai antakai. Pako ta whoki pe o tarange taha koe nei whihui mai. Ki au, o kou kei whararange pe ki he whanau, ha aho te umate, i he malu, ai tui, moe ne pure. Even, so if I now fight, even if he is dictatorship, even ka whakatiki tato e tui, kei malu ange pe ka auia. Then, over the leadership, o e whaunga e pure anga e aoni. Pako e nau kei tū koe ko tange whakou whamatarangi. Mohanga whakaukau ke mea koe ni. This is no way an attack a ene awhio i he te mokalati. Pa mo diri po te mokalati. No way. O tange. Mohanga nge o tari mai kau ngai whiu i koe ni. Koe hae basis pe koe foundation o i pure anga o i aho. Te ege nau tari mai kou peatu. At least with Akilisi and the democratic movement, ai koe patoa. At least na iai e nau whaunga, ai nau platform. Koe nau platformu, ke hai taki ai e ngahi principolo whakatemokalati. Koe haho no tau mua,
ke pure i le e tu hau e fonua. Wai nau platform. Koe mōna ki o waho nau platform. Pe waho nau historia. Pana e toto mo kakawa mo pupuha. Na fei lau lau wai. Koe pāto apa mo te mokalati. O wai e toto mo kakawa mo pupuha. Na fei lau lau wai. Ka wai hono platform hono tau mua hala whanonga. Koe purehanga koe ne aho ni. Koe hai nau platform. Koe hai nau mea nau mai o malanga i ke kakai. Ke makatunga e nau form hafo i purehanga. I kai koe nau whaunga mo e nau ngahi i pouturiki koe host rating. Hao whiri au, kau o atu ai tunga minista koe. Hao whiri au, pou mai kau, kau saini au ho kontureki koe. Hao whiri au, kau o atu ai foi projecti koe. Pou mai kau o atu ai solar energy koe. So koe whaunga. O koe ho mau platform. Na mau ate ki he vote of no confidence, that we lost confidence. Te whainga leadership i koe. He mahino mai, ai pure kovi, ngahi kontureki o kai ke sainia. Ngahi whakatau koe yahano document. Na mau hanga reo whukotua te mau no confidence ka nau tot. Patau o sisio mata a pe a honi. Koe wakapuna nai whakatau mai. Tala mai koe wakafoou. Te ke osa no mahina tahu whetonga no konga. Kai ke ngā tai, whenga whakamoi holo e ukonkonga. Kai ke ngā tai, kai ke ilo po koe paanga mei wheu nau loi holo koe paanga e retirement fund. Nau loi koe paanga toko ni aseria, ha aseria tamai. So koe ume koe na ne biu te whakaukau. Koe whainga whaunga koe whaunga whakatemo ka alati ia. He koe whaunga whakatemo ka alati wahano ngahi principolo ona. Ke ata ki kua, ke pure lerei, ke pure lao, ai ki au rewa. O ku hala e mau, o pehe, o ku wai ai kaunoa, pe koe interfere, ai ne afio i ngahi process wha te mkalati. Sai. I ene pehe, o mou pehe e maluang e tau whanau he whainga whotutua. Maluang e tau kahau he whainga whotutua. Foi tala noa ke heia ka pau na koe ala mai ne afio ko whaunga o hapure. Na e structure mo la langa he ngahi te fito ma ngahi makatuunga ke pure le refonua. Ai na mi justify rewa uiuga. Ai ko loto ke whamalala mea koe koe ongo e na ongo ka jau. O tari koe na e whai koe e mea. Lagang kawe, even ka pai dictatorship pe tu ia. He kuia i hono historia ana tolonga. Koe ia tu e ape. Koe huinga pe nau build nau dolu ai foi faunga koe. Koe uhi pe koe greed. Koe greed, moe corruption, moe whimau. O ai so lava pe he ahono tau tala ai kehe. Ai o toki maari hanga he foi vete ka taimi o te kei. Ke mahino ange ai kehe. Ai anga ngai whakaukau. Ai koe tū koe reality koe tonga niu pehen. Mahino pure anga whakatui. Ka mahino moe moment whakatemo kālaki. Koe kau mea koe nuno fo he whakapo uri. O hunau whenga ke nau teke mua ke nau sil a ke tui. Ke hange ko nau malu i e tui. Koe ka kai tai ofa tahi e tui. Ai peu as e nau he impasse koe te taimini. O fia pai hoko umeani he ne hanga peo vete lere hanga ulau la no tukua ki foki au ai motuani akilis patoa mau tau fia ke tui mau fia ke toi mafai tui ka koe tau kawe na fai he taki goni o uhinga i moment goni akilis koe sino pe koe institution e mo na ki
o sign of peace and unity solo ko whakamoni katoa umea ko yana ka umahino that point of time no le mai ki taimini umahino le le ka tau anga ai visone mo sio ai tata ikoni ka whakauka bia ko ni solo pau te tau sio ke pau te tau pe remove ange tui pe ko hare me tau sio ke faunga fo no ai tau unat ko ni te tau toi foki te wa tai toi he ka me be tu po niu mo luka la hau papa ka ho ki ko u la fu ve te ka he ne au mai ke ma pa ko ni ko wango sia pe solo ka peaceful ho plota mo plau mari au mai ke tai ngani ko yo ilo pena ke mo mai fare area me ka na au ki ane afi na brava o hake me moni ho kuloto ke fa tokana ke Ko piven ke mo ke ta hoko atu ke fare area go fa be fa ka ku ke fatala no ke o go pe he ku tangu ko fa no ke fa matala ko ke fai this is a huge statement ko ke hanga o mai he pongpongini tata te fito ke hanga ke historia mga me hoko itongana tata te fito ke fa ka ko ni ko teke me whenga na e whai ke liu na e whakau whuke toko lahi ko uhinga ke alake a kakai ko pureanga e kakai ko alake kakai o ko tonu mo hala ko me e ki mui ka ko tala no ai ni ke ngahi ngā ue mo ngahi mea na e whai o a o mai ai ki te ke tuunga ko ni na tau iahe wa whionga fulu ha o mai ke ngahi pureanga a o mai ke pureanga e aho ni ko whakamatala hoka ke whakahoko ko hinga ko pehe ko huge statement he ke pehe i ho whakaukau even a dictatorship e kei lele i pe o malo angi ai ho whanau i hapure anga o ku whakalere e he kakai o hange ko ia o ku ihe ahoni pake o mai whuke ngai whakatata hange ko whatau hosi ko tila i he ha ko tila i he ha ko whakatau o he ha aia i he whakafofua atu, na e hoko peng ai ngahi mea ia, pe gua o ki he ke magnitude mea koni gua o ki ai ni pe, kai na e hoko pe he i he daimina tau lere ai pure anga whakamona ki ne tike ki tau haua i kahi wafi hongo fulu, ai ngahi mea koni hanke u mea satellite me hafua ko si lau ilo pe he kakai. Even that e u mea koe aku ke tau mahi pongpongini, even a dictatorship e ke i lele yangi he pure anga ahoni, i he whakakau pe koni ke o mai he koe kia hanau platform pe mo dau mua nau hala whanonga. Fe ai ka hu mai pe pure anga ia kakai o langa whanua pe without a platform pe ko langa whanua without any other thing. O ku he kai ke wefi o ho whakakau. Tolo whakakau le le pe ko langa whanua ni whatau wakapuna kai te hakon tureki langa whanua ne whakatau kone ko mea ko whamamahi ko keksio ko mantui nau taratu ko whoke o lau e uri poti kone asika ripote ko e atatatau pe kanga o ate fui whatata kone ko kau taha waka kone nau whatau e asika na ui ko fisa ko lau hifo no whaka eke ai taha kau tare ki ta ko te vita hau ki nima e whaiwhika malolo taha pe mo sea ko e poate ko ia ko o alistau mo pe au ombudsman ia ko ia honi ko no whaka eke whekau aki mo kau taha ko Ocean Pacific Limited kai ke na te ilo ko kau taha ko subsidiary e fisa pa inasi pesete whanoa ai fisa he kau taha ko hala ke na te ilo hala moha kontureki fe toki ilo hake ia he taingo ne whaikeke wha mau whatui ko kau taha ia taraketi ko taraketi pe wha monti eke ko whiunga mo e taha poin hiwa miliona nai te nolo koe me he kau taha i fisa ke kau taha koe ni
hala ke ilo ke se ai poate hala ke te ke te tiskasia e poate pete nau ilo ke tala ke tota sai koe me mana fa mama ta ke si o go ke uri pot a ti ta go o mai fotunga ta taupe ai me go o ku fai he pure anga ko eni no pe mi he tai kontureki koe ai koe wakapuna ai koe mai koe atita koe ke asia whakamonia koe kautaha koe ne lulu tai koe kautaha e pure anga ka koe panga e pure anga unga waki ai o kia au koe kia au ia te utata e whakaukau moni ka pau na koe pure anga o kunau teke te mokala ti o fai fe hanga hangai ko ni waire vai uhinga ke tau alo o tala noa ke whakawete ngai mea kona ko haa ke kakai. Ki au ia ko na mau fein ko corrupt government ni nia. He platform ai go toi he langa fonua. Toi he langa fonua. Solo o se fitungea milion na he tau patse ko tope. Kai peke lava kakai a sio ki ha whakalaka ta ke au ngai sirini ko ya. Pea koe mea penu hoko. Nau se nolo pe paanga ki he ngahi kautaha ke whakalegiti sei hono kai haasi ai tuha ka kai. So ke ngahi no hoko he taimini koe whamatala ko stuku mai me Reserve Bank. Was under the water ai kautaha panke ia koe panke whalalaka ai whanuan. Koe liquidity ia ko si is below ia he threshold. Ai so ke ngahi ko sio solo. Koe men gui ko takahau ko ne fon. Sai. Kono mau he koe ke aha taha ia e ilisia ki hata. Ko hano inga he kunau fe kau aki pehe korapu. E ene pehe o kou fuatua to kuke pehe o ku malu e kahau. Ai fonua he whahinga ai mau pehe. At least ko wata whakau ke tui. Ko whakahoa ne pure ai whainga mea kone o langa fonua ka moe. Wata whakau ke tui. Ko tui a wahano historia. Wahano kakai. Pau neongo peku fefe. Kau hanga he konistutone kontisine tui. Ke ua whiriwhiri manako. Pe malawa pe he kakai o fe ao mo tui mo ne konistutone. Hente tuko e konistutone. Continuously improve. O ela to o koe tui ke tafa aki. Ka tau alu he whainga langa whanua koe na ai kou ke tala mai. Ko pepe ko lawa sio e pala tu ato kakai to tong tukhau. Kai peke nau sio na tok haola. O langa whanua. So ke impas ko nu hoko. Na ia ai ua 5 miliona na e konture ke pure anga ke kau tanu hala. Fego o hake konture ki au kai koe tanu hala koe fo i makape. 27 million ke nau provide te fo i makape. Worth 27 million. Pea koe tanu rewa e hala koe third party a kakai ke heia. Whakamore ke heia. So ke whainga whakaukau ko ia. Hene pehe o whiida e kahau e whanuan. At least pea. He ukai te utui au ia. Kaya te koa o te whakakau. The king is not evil. Kaya hane whehala ki ana koe puari advice. Ka koe palo pare mai a ki tau tolu e whaunga. Koe hano hinga sol, koe ngā he koe ke tau o mai e tui ke whiohi mohono kakai. Hanga te tolo o mai ka umuri o haa hono ta whaaki. Pa te ke whakamoni ka te au he mea koe ni. O koe ila taha kou longo aho te ringa. Ko ia pe te ke whanongi ki ai. Pe whakangata pe ho whai tūtuni ke mea o ke whanongi ki ai. Mea koe ia he whakaleadership, decision making. You only making decision based on the available information in front of you. Koe habe mea ko o kuke, ko ia o ke whai tūtuni. So koe tau hanga o separate tui.
ke whanongo pe ke ki kau whataha tokoni ko ini, ko mistake ia. Aia ki au ko o sanga whababau I te ta king and the monarch have called out ki he whonua, ke whakapoto, ke pule I le rei nau tuhau. Pule le rei was accepted ia he tui. Ko whaunga kou whakalere aki he kau executive. Whaunga kou wha au ki ai. Ku fa pito e fatala no ke fai piveni ko hinga pepe ko sio atu he ta fa ki pagu mahino ka te au e fatala no ke fai neongo langa fonua ka pau o ku I kai ke ia e purelere e lava pe ke palo pare malahi a pito hange ko fatata ke he umea kona tanu hala me ha fu nga me ko ya ko sio I ki he o ku hange o ku o hiki to ki olunga e langa fonua ka fai he pure anga ko ini na usio hifo he ngahi ata ko misiume a tonga. Ko misiume a tonga. Ko kasi holo ko I Mahina. Mahina solo, was mahina ko yung siyo kaya. Ko nga pene computer mo prototyping Ay falut pe in the illusions o faya lang a fonua. Nakawilo le pe ngai hufi ngai fuwafu. Pau fe hanwa ki mai ngai motu he ngai kolo whakatonga mo mera nau. Me tawe ne wafe wano wafe wata. Wafe wata talo no tanpo te ke tuha fu po yeta. Wen na tau tong sio no tanpo me ai matatoa ke langa wharearea fo. Ko nako ko ngoi ko he whainga os mau ngai fu mape ia ko fu vale so. Mata lele ya wen ke me ko ngonye pola ta ane mata lele mo langa fo no au ke hala fo ka va mata lele he e a pe solo in the illusion of their mind he e a pe ka ko me ko so ka tata me ko mo oni mana toi na ku faka kiki mo pare mia ka mo ne kapneti he patsete tau ko sio fekau aki mo ta po ni 1 million o na wahe ke breakfast tau whanau. Ko implementation monia. He ko hono hinga he nau whakatoka ngai o kai ke realistic ai fotutu ko ini. Aki e kuhanga o consider the minimum ko ki tokolahi ko whanau ako minimum e wike ako. Ko kala kureita tu whengo me panga tasi ni te ua. Pia ko pehu I leva. E hanga whewhe hao whawhanga ai tamasi ako ake panga tasin te ua. Te gai ke tō mai whakamore, ke he kaukuki, ke he transporti, ke he facility, te ke tō koe. Ai ka pate ke tō. Ai na o silama pe o talai, o kai ke hapalani au mea koe ni. Koe uhinga na hanga o whawhipaki. Ha mena hoko solo, Rocky Wike, whanau mai koe, tala no main me mātua tau whanau I he ngahi aplau tohi. Rocky Wike, foto mai me ngai api ako ke mo alam mo funky polu. Ke unga ke ai na huakau pa mo na siuriol. Rocky Wike na in huakau siuriol. Wike wa foto mai me api ako mo alam mo huakau. Ma siolo ka ke ma huakau. Wike tolu foto mai mo ma wato mo polu gitu ya. Kiawe ko je o vale au ya solo. I was not surprised. He na ku ilo ko fo ilanga fonua ia. Fo ilanga fonua funga ia. Pe ko he ne reality. Kai te ke he mo ngai misiu me ko no ke fa matalai. Lo tonga pala tu a kakai. Fe hanwa ke kakai he mama fa koloa. Na mai na tota me ko fu misiu me te ne hanga o fa ma ho mo to tong koloa. Kako no mau he ko ngai foi prototyping pe ngai foi illusion pe ai o project mai he ngai programa fa computer ka ya foi monia there is no reality Koe, nau whanongo before he mea pare miana ne pehe tahe ni ngahi
press conference na e fehu kia e breakfast ida mai premier neongo pepe ko be ku lele be ku ke fu lele ka ku kai e fa na e breakfast mo lele ai ni wa da na tolu ku nga he ka ke na la fu ma o breakfast ko ya na wa pi ka ko ka ke ko tu ka ko no ku ya ai pre anga pe mo mo ni afio I hene lere atu kon talo foka ni o se mea pa kui lolongo mai dai ni fefe a ki motori whare area ko mo o si talanoa ke whakalere ko tau hinga ben ke whakalere I ka tau ki he hoko atu mo mea e tunga ku o ku iai pe o ku whakaukau o ku ki ai e bimene o ku ko tunga whatu tamaki ia ka pahe ka ke whahanga au e ki ai ko ngahe ku o si wholofola mai ne a whiona ia ka ke te whalala ke minista ua I he potunga au e tolu koe ka pahe kai ke whahanga au e ki ai o ku kai ke uhinga le re ia ki ka kai e whonua. Ko whe mea ku tau iai I he tau kau taki. Maha uinga apito e tau koni stuto ne me umea ko ia ke mahina o ku kai ke mau mau. Ka kai ke uhinga le re hono tuku pe he ea o I kai ke mahina pe ku o ku tukulolo tu I o ki he whakaukau ki he paremia mo mea pe tukulolo paremia mo kabineti ko ha dunga ku ia ko nga he kapau I kai kai ke lewa ke uhinga ke fai fatongi ha minista ia I ha potunga au ka ku to he tu ia ene consent ko to ton fa kon studo ne anke tu I ka to minista ata Ko ia so aku ke whakaukau e fu I ku mai tu I ke kabineti. He osa tu e nau foi anga tu atu e. Do you think ko hanau ia ha tu po mo konistu to ne o ange mawhaila ia e fuiku ia. I don't think so. I think the king will come back. Kene hanga establish ai whakaukau ko ia tu I whakonistu to ne whanua. I think he will do that. Peko konga ia solo e uhinga ko na aku oho ai aniafi. Na aku laki fotu e whakaukau he kamatanga wike. Kai kana ilo pe au e whaingata ia ho eiki ke discuss issue. He kunau tiptou nau tolu ia. Kai nau lot nau tolu ia ke push them to this defining moment. Kana aku manage he foki mai se agio ke o mau whainga maria ne. Ke o hake issue ke mautara no ke. Na ku whakalea o pehe koe tau whewhaui mai kakai o koha e kakai ke mea konu. Koe tau ngahi ministry, ngahi poti ngā oe ko nau tole first line of defense. Kau minister mai kabineti is the second line of defense. Pea ko whare area rewa is the last line of defense. Pea ka pau te mau kalo mau tolu me whare kalo mau tolu I whare area. Aloha ke pefo I mahafua whaaki hene awhio. Kene toki uri eki. Aina aku loto ke mau hu I loto. Ko last line of defense hene awhio. Ia whainga mea mau si atu. E potentially kene hanga o we mau luta. Pero ki he lauka aku na peheni. Ko oi na aku alu ki hoku wahenga o kore nau falala ka pau nau loto ke pure ilere nau tukhau. Na e lewa e ko ha whakatuku hau au. Ka pau e o ware foki mai tui. Mohono mawhai whakonistu tone wage kutolu walu. Kutolu walu koe konistu tone. Kene tiso e whare area. Koe mamafa consequences. Oi foi dissolution ko ia. Kai ke fua ia he pare mia mo kabineti. Kai ke fua e mautolu I whare area. Kai ke fua ia he ne awhio. E fua e ka gaito tontu hau. The consequences. Pako hinga na mawe lo to lahi. Ke u step in. Neongo e ku ilo le rei pe solo ai nau whainga ta ai ai whare area. Ta tau pe kau ho eiki kau whawhonga me kau minister. Kai goe ke nau loto ke o hake isi. Hange ha foi hanga tāmaki.
e ko ko ina loto ke ala ia no ana ku feinga pe ke u fai mo oni ke he mea na tu e COVID-19 te na tu pa pe mo kakai ko uhinga pe ku hugi fare area ke pure i lere na tu ka hala ke te palome si te utano mo hala pe te tu va mo tanke he ko ki awe solo velo ka pure i lere pe tu hauia automatic ka to pe ai tafe e tange tafe tano hala tafe ai ola lere ia ke kakai go to fonma o feina la he au e mau fare area he sio ke ngai ke kaufa fofonga alupe malanga ia he atita na foki pe ke he kore alupe ka geilo ai fainga nau go ya tene drive be ai kaufa fofonga pa mo kau minister ke na sio kita firi manako so go me go ya go sa da ha anga mau o teke ke purere ka mau kore ha me fa fa henga o sio kita ki awe ka pau e pure i lelei hange go ni te wa da fa da go ni ka pau go patseti go ke tanu hala ko ua fitu miliona te hanga allocate ta miliona ke va henga ko tope ai go ta fit miliona pa ko hongo fulu miliona ko me ai te unga we ke mono mo ngai hala la lahi ko ke fa lau va henga ka ko fangi hala i ki o va henga ko tope te allocate ta miliona ko ospe ta miliona he tau go ya hiki ka hoko ai hono pehi ke ne o mai vai tau ka ke toi o mau toi kore ngari vare ia pa te mau sio kita hanga pe foi operation e patseti mo sistemi o ensure kanu ai foi hala e feunga mo ta miliona ka koeni ngai office mo ngai kosilio ko na autore te na hanga hoko mai ai ngai foi hala vivili in orders of priority tanu vantai o se tauni wa ta foi hala e fa go stano ki foi o se tau fo o ke o se foi temi ko lo to kalani ata ko to va na o te sio ki he ola result pa une remove fili manako remove pe mo sai tutuni i sio kita sio pe tawa taina rewa pe fie mari minister he ko ke toi pe ke toi ha o hata o fa asia he ko no inga he was alu pe fu foi machinery o nga we he ko nga pe ni pe ka tau pe ka CEO report mai pe me ka tano ala ko tawa ke $1 million mark ono tano va henga ho fulu sai hoko mo dol tu ai e ko na patse ti u fe uma pe ai pau ne pere va e fie mari e pe kakai he ko ai go ke pe he fe ma tano hala popua fe ma tano hala sopu fe ma tano hala pe fe ma ke tano hala go ka ko tau ki se ni ti o fe uma be mo foi hala fa ka ke lava te tau fai covid pa ko mene i ku so ki whakapanpani atu he, ki whakapanpani atu he, ki whakapanpani atu he. I roa uraki uhape, os katoa fu miliona iko ya, ono tafe he vai. Toi o mai pe kakai ta tau la unga, kakapau te tau whakafocus pe. Fe unga pe hala te mautanu he foi wahenga koe, he taha miliona pa lokai. Pa koe mea rewa ia kosilio, pe koe local government, pe koe office wa wahenga, he na hanga prioritize te foi hala. E tanu i pe awarita. Pe os pe hono tan goia ko hiki goia mana to tala no hala se tau i wanoa ka hoko. Whahinga whakakau pe he e sol. Ka koe huinga whoki ku whantana noa ki ai whakaofa e tuunga koe ai whonua pa mai whare area. Ai mahuinga ke nau whakakau. Ka koe huinga lahi whoki e sol e ku sio ke mauinga tala no ta fai e platform ko ni ke lava tala no he funga te pire i he mama ai whakakau kai wai o mai pe tau fehi o mai pe moi whakavaha mo se loto ko yaki
ke ne tatakia ke fai tutun solo nei ki mea ka ki tana ke behe kwa la ke fa ka ai ki mea na mau ti pe ti fo ilao ke tali he fa mau anga hia sei Koi. Kana aku malanga i pana aku anga i whakau toton ke mahino ki ata mai ke rei ko to pelo ta whare kana o ware taim da whare hiki nima kana whawhetau ki peke minista mo i tua o bea minista mo i na ku amana ki au te ke hu fo mai ke hu mai mo mama o ke ongo te ke fu loloto ke whainga mea wha politiki te ke whai tu tonia ke ata mai rere ke ha peko ha ke peko minista mo i ko hiki aki Filipaine o hiki ni ma pe hala ni o pe o ilo le ko vai na tunga fa tu ta maki o ga fonua he ku hange ko lau ko ke hiki ke mama ke o mai he ko premise pe ko mohenga o mea ko lao o fa he he mea ko logics mo reasons ke structure ke cohesive ke coordinated pe aplica por que foi context ya pa fa matunga me uhinga lere ke ta fa so ke me na hang ko me na ko ngoi so na peheni fa malanga Koi. we are a well standard of proof we are a criminal standard pe mo civil standard pe ko criminal standard o timani fa mamalaia ke prove beyond reasonable doubt whakamoni tai tai me ua ko ha uhinga mo intention na wa extended for maman la ko ya pe hono uhinga ke whakasi isi e tauhanga o ave ai tonu hia o ngau bobula ke whakasi isi e tau whihalak pa tau whakangawe i tonu hia whakangawe bobula i tonu hia he oku hala lahi angi pe oku malaia lahi angi e te hanga whakangawe i popula i hatonu hia he te whihalaki o hao hahalaia. Aia koe tuu foki, hange koe kuke tala noa ki ai. Aia koe ne tuu ko ia, e fe i rewa e taimi koe oku, ko fe mea oku fua ku mamafa ange, hange koe kuke tala noa ki ai, oku maho inga ke ua tari ai whanongo tala noa, ko hawhaka mooni, hawhaka mau anga, he malawa rewa, ke ave hata tonu hia ia o whakahupri sone. Koe, ka kumana wasi i foke ta wha akia ai puri anga mo la ko na poke whakamau anga. O ka pau ku o toko ua pe o toko e ngo tamai ko una ia he case ko ia pe ka ke lawa ia whakamooni. Pa kumahino rewa e hao pe i case ia ko ia pa e tau whai mau pe ia. E ko case ia ko ia toko ua mau pe. Ai ko ne tu pe he rewa o kai pe ke wefia ke whakangofua e whanongo tala noa i he nea o ke tuunga pe he. Ha pe ko whafofua ke sol. Ka pau te ke ngau pōpūra kau ke tonu hia. Ko haite ne fua. Haite ne fua ho toto. Pe ka pau te ke halaia ka ke hao. Te ne upe, ko halaia te ne upe ia koe. A koe pe. Ka koe taimbo te ave koe whakamau o hu ke tonu hia o ke ngau pōpūra. Te ne u, ko ho tangi, mo ho toe. Te ne u e whakamau. Te ne u e whakamau, te ne u e kau whaulao, te ne u ai whai ai pure anga mo i whaunga. Ka kapae alu halai aia, tau pehe hao halai aia. E hanga pehe ne hia o uu ia hawhitu. Ka ko ia pe ia. O kui ngai ku whakatanoa. Ko ngai o ku kau ko vila heangi ke kau whaulao. Ta mo kau whaitu tōni, ke nau ave hatonu hia o whangau pōpulaki. Kau ko vilahi ani. Ka oku iai pe ha ki ngata anga e tau pehe ko tari kone mo tolu e ai whanongo tala noa a hia sei ki ngau e aki. Oku te iai pe ha ki mea e alato ngata ai pe kone atare vai aki whamau kene tok decide pe. Ave kato pe ke whamau kene tok decide pe. Discretion pe whamau.
ai o kai lewa ke tai aha whainga mekanisi mea ke neanga o tokoni e whakamau ke sisi ene make a mistake. Ave ka to pe pakapau o ku tau hange pe ko ini. Ko hopo ko ka to ko lavu pe mo e whamau ko kupa. Tala mai ka whamau tangi na ia e paiesi e whamau. Sio palong pare ko o ne tāna ki mai ngahi mea ngahi whakamoni mai ngahi mea ke ko taimu ko e whakata ko ni ka te lava ka whamautangi o whakahalaya e whakamau ko i lalo e whai ang bene diskwesini. Whewherewa o toi apply e lao ko ni ki hatoi whahinga me a kehe me he uhinga te whito i lao na mo tala noa ki ai ange ko e uwha ilo ko osa mo whiri whare area ka whaha hopo i he bribery mo mea ka o toi apply ke ano whakata pe mantui whuka ko mana tui na lahe ngahi mea ai na e whai i he hopo na e ume lahe na e whanongo tala noa o se ange whai ilo na kai peke ia e tahaya ko ia he mea ko ia ko e whanongo tala noa pe si o video oku wahane ue sia mai ke uhopo pehe pe ngata pe i he uhinga ko pasi he lao na mo tala noa i whare area. Ikai. Ai ko na wanga malanga i solo ko lao ko na whahua i mono ko ini. Ko evidence act. Lao e whakamoni. Ko taka atoa ai. Tat e apply ke ha case pe. Whainga case pe. Ka ko mea ko na wanga tau ka vei. Ka pau ko lau mari na umai aki ko unga ko ngahi tohi piloflating i, ngahi tohi whahifo waka. Ka pau ko uhinga ia. Ame bea whakapipiki ke lao ko ai customo mai excise tax. Whakapipiki pe ai ke oa ai ke pehe ko fwoi. Ampelela ia ko tari whakalukfua. Ka ko fwoi, he ko lao ko na a whiri whare area. Bribery he whiri whare area. O ngofua he kuptolu ni ma ke hanga he kau whakamau o whakahu mai ha mea o kai ke etmisa polo. Ihe nau whakakau o whakapoto. Kau ai mo hia sei mo umea ke pe. Ka bau nau whakakau o whakapoto. O ngofua ai. Ko inga ki hono administer justice. Nai whakangofua he kuptolu ni ma. Pa nā kulau e kupu ko iai whare area. Ke nanga whatongai o whakangofua hia sei ihe ngahi hopo. Particular pe i he context o i whiri whare area. Ka kono o mai ko alo tu he lao e whakamooni, o apply a ki ha whaahinga hopo pe. Ai kono whatu tama kia ka hono ai ko evidence, a hearsay, he evidence act. Koi. Mahina opito ai whakamatala koe pepe ngahi isi uke he na mau talano ai i whare area. Piveni whika ki mo utu unga kone nai pe foke me ai na stari he whare area hanga tu uni sino i paanga malolo me ngau me hafua nai pe ume ni na stari he whare area pe ai ngahi issue ni i na mo ko uilo be na mo lahi apito ho mo nofo i he whanongo tala noa ka kona etiene ku tari fo i lao ko ia pefe to ngahi ngau he whare area ku mo whahoko atu o ku keilahi pe mo asenita ke mo hoko atu ai pe ku me i osika mo tāpuni. Okay, koe asenita o kui he lolotonga i he whare taimini ngahi whamatala atita, Pe ku hange fo ke whamatala atita he fui hanga tāmaki ke pureanga. Pe nau whenga nau tau ke teke, ke toloi, tau toloi whamatala atita. Koe mea pango he koe uhinga te gei ke mau ke conclusive ai whamatala atita he kaipe ke cooperate pureanga ia. Ke o mai ngahi whakamatala o whehu ia he atita. Aia, nai ki kamata ke nau tari ka nau whenga ke sea ke oua. E tuange mauhanga o vete ka atoa ngai issue o grace he atita. Ki mua pa mautok pai tuto oni. Ka ewa mauake po staka he lulu tai. Pe hangere vai ko ha excuse ke tuku atoa. He kula he moi umea. Lai moi ngahi konture kia kwa ke saini. No ia ka ngai ka taha ka wa ke ha konture kia ai ko ngai me ai ko solo ko kau ia me na mahal pe na ta usilave ai ko kau ai pacheti helao mauinga
ai ko fai ko pacheti he ngawa fare area pe mo fa matala atita e ko fa matala atita ko tene hanga ripoti mai pe na fe e tau fa ho ko fatongia ya kaya ha me ke fakalere e ko uhinga fa no ko continuous improvement e lava atita highlight mai mata vai tene require ai fare area pe ko capneti ke nau fakalere ke o to e reappear mea ko mea ko hanga o ngoi na kai ke futoka ngai fe ai fa matala ti tai mo pacheti ngai tau angi na hau pe o rapa stempe o al o to hanga he to farere ko ni o hake u mata vai ko no o hinga he kapau to hau pe mata vai he tau fo ba mai no lewa o wai intention corruption ya ai minister fa ho fatonia ai aki ai kai ke ne hanga o implement hamesha ke ne hanga o mitigate matawai vai te wate fatata ko no foto ha subsidiary kawa company ki ha oha public enterprise os asimaya historia fetakai pe na autoria kai ke iwai me ko ke iloya la u me o ha ke ko ja certificate of ownership ya ko ja ha ko hi ai ki aureva koe whamatara ti taia tene ki teke e taim lahe whare are. Ka kulahi whoke peinga e pure angai ki whakangatangata whamatara ti ta ke pehe koe pure angai ki mua. Ka koe palo pare mai a. Ka pau koe ati tau ne ati tai mai e mata vai he sistemi ke whai hono whatongia. Ka koe ne ati tai mai e mata vai e kau minista ki mua. Kako excuse ko fai ka minister ko ni ko ume ai he ngai pureanga ko ke veritia neongo ene vevela kako ngai me e ke mauhanga e mautol o stress kai lava ke fakalere ke o to hoko ngai mama anga e tu hau he ngai mata vai ko piveni ka ki o atu mai fe ko ni ko lo pe me o se ta time ko uhila pala pare ma ko uhila o ku ke toko lahi pe ka kai fonua una o ke fiha no aki pe na e tohi na e aki holo e social media ko ke fa mo nia ha poatika ko tohi ke fa fise ka poate ma ha fu o me ga te ki hoko ko ve hu ni ku o mai ko ni toko ta ko ni la filitonga ki ve et ki fa fofonga ai tu unga o ku ia uhila pe mo oni o e fa fise e poate ko ia o e TBL na raki ave be me na wilo pe ko vainga ko ta be mana ne fai vainga ko ya ko ke fa natulai ke he ko he to kilava be fa fisia e kakai o na tau kave ke pure ile dei ko kau poate ko ni ko kau corrupt pe na tolu ya foi faunga pe o foi corrupt cabinet ko ni without a doubt na e o hake na uki ripoti i whare area wheka o aku mga palpare magone mate uhila. Ki awe au kai ke tai whiunga e unacceptable. Fukua ngai ni e teknolosia. Pea kua os matua tua ai renewable energy a ngai whanua ke maman. Pea mga requirement for technicare ke hanga o introduce a new system ke distribution network. Osi mahino fa teknikare umego ya. Ko kimo na to foto ngahi solar energy plan go ni. Osi ai assessment nia o current distribution network. Moe anga ai foi en operation ni ke hono plug and play ngai foi source of energy go ni. Ko excuse go pehe ai ke teste si ba pehe mo pehe hangi ya ko asmai na kai ke palane teknologia ya ke fiti ke distribution network kai te me va puna ko na fa tau mai ko ni ke puna ko ni domestic ke wa access ke class la la ka kai ko ki tistenio e puna i mo ne rekula ko asmai nga hitaya o heka foi molu e ta hesea pe heka foi molu e ta ya uhinga ya na kai ke fai foi contextualization assessment go ni
Sio, kia au ia e solo o feina e kau engineer o ngau he ngai kau taha koni. E ko kau fai tūtoni have no absolute knowledge. Ai whainga teknolosia koe ni. O siwa nau tala mai, kata ki koe taingong o ku vela i mawhana, tai mawhana, pa ku hike timani whe mauhila ka kai o 14 megawatts. Ki hawea koe ka hameke na o vale mai pe ko ha excuse. Koe uhinga e tau continuous assess. Te mo analyze o ai angai ai reality o mau uhila ke te lava plan ahead hono mitigate te timani. Ai ki au o ka koe mea koe na uhanga ko ngoi o tau hange tau whetakai te tombe pa te uhila. Kono koe kau kui koe to hongo fulu koe na nau whenga ke na hanga whakamatala elefani te. Hau pe tamai a piki he fulai te ringa pe tamai koe elefani te uhange ha fulai i, Ia au tā toa u palopare ma pana whamatala koe. O fie mau ia ke tāna ki kātoa mai he nau. O hanga o hake ane awhi ai. Koe kautaha uhila koe ni. O si au e nau noa na tolo ua valu miliona. Ka koe whehu i. Na anau no ke ne mitigate ai tau mua e lito. Tau mua fisfisi mua ai poate ke afota polo ke kakai. Was the basis o no koe ni ki initiative ke ne reduce the cost. Koe tari gai i kai. Then what was the interest? Koe harewa ai interest na ne whakatupunga no koe ni. Koe tai mea koko tau wheu i ai. Ai management. Ai ki au lahe mea ai he poate uhila. Pea koe ai a koko he pehe te nau whakafisipe voluntarily. Koe ngai hia la lahe ni. Whakaukau pehe mea koe ni solo. Tō whala mai ne awhio. Ko more ku whalala. Koe ku foi. Consent koe nau hanga o ati mua ko toi. Withdraw e au. Kai ki utoi whalala. Ko loto ke whakaukau minister ake whawhis. Nau alu ke waitangi te i. Whanau mai ke koe mea. Nau alu ke waitangi te i pa koe whakarea koe. Ai tokon pare mia whakarea koe. Ai high commissioner. I he kau no pere ne awhio. Mo kau minister e ne awhio. Pea wholofola mai ne awhio atai. O kui kai ke utoi whie ngau mo koe. Kai ke pia i kai ke ngau e pia mo koe. Ka pau kai ke lava ia whakawhisi. Whewhea kai ki poate kone te he peke wholofola tatakia. Awe kai ke malawa impossible ia. Nau mea pango ia awe he kepsa ini ai kakai. He foi loi, foi vainga, foi whasi, foi manuki. Ai toki he ia kakai foi mea koe kana pepe o loto. Mani Ke nau lava flow ai peten, Ka pau kai ke lava o whakawhisi ni i ko to ai consent mo mea. Pa whia kakai o tige ke aha mea ke to a consent ia. Piveni ko ngā ku kita ki whao sa ki mohe a ki whai isi ko ne trucks. Ko ngā he ku o se da taimi kita ki whao sa ki paki minte ni mai. Ko ngā ko e ongo ko inu ku o mai ko e ma o ko ne trucks. Ko mea ku o ku mahu ingai ai wakai ki ai i he wakai ko e kakai mo na o hovare ai. Ko e whaitu ene ku kau i he malu taha ko hono CV i kakai e na wō ki ai. O tatau e be mo hata to e taha ko alu ki ai. Where ene kau security maha fua. Ka koe ku o au e tuunga ko ku awe ki ai whaito o kona tapu. O au e o awa fufu he fu safe ko ia ai banke tonga ai Reserve Bank. Ai kone tu ko ia o ku hange ko o ku mahalo kakai i he nau whakafua atu. O ku ikai ko e toko tonga ane be me to whine ko ni nai puke na wa. O ku ai kakai ia toko lahi ke heka ke nofo pe me ai pe na loto lahi ke awe pe tuk he ka pau ko e fo i business be yang na whale le ka ko ha ho wakai ke tunga ku au ki ai trucks i
i he tuu koe ni, o ku atānai ai mea koe ni, i he nea o koe ia ki he fu tuko anga paanga ai panke Tonga Reserve Bank, ata me he ni ihi o ku tau whaau i koe kau ulu i wheke puka hāfua kau taki o ku nau, kei whakalea le hola syndicate koe ni tongana. Koe pepe koe tauhanga o wharea koe trucks. O ko wharea au koe panga mohe. Koe hanga ia whakau ai Reserve Bank ki hono whakamohe e tau panga ke ririu o trucks. Solo. Fotunga ia paanga fotunga trucks, eh? Koe foi statement koe nau eke ke se wharea rea pe te tau hiki nima pe. Hange haware. Kai keut, ya ua basi. Pe koe ai ke tau toi whakamatalai fe. Koe fu official the most highest secured locations. And I taha pe uhinga ai tari Amerika. Mantuko Amerika koe nau ngai ambastoa. Very secure pito. High security level of Fritjaki. Pa koe taha pe uhinga e nau piki ai Reserve Bank e fotua e nau embassy. Because of the security dimensions. Pa ke whakautangi ai. Whakautangi ai. Koe tuku aki i koe kau security e pure anga koupe he koe kau ia e o kai toi kounehanga o mai ai foi reality e whanuan. Tau whanonga aho kotoa poke atu e ki motua. He trucks. Whangai pōpula i atu e whangai. Te kai pe tau whanonga tau poke atahmi olu. Ka ke sio ke he nofo anga o e IC. Nofo anga e mefi. I he ta most secured. Ke au ia na o haka i whare area. O te moa moto tuka ki ele. Ta ai kau security e koe vulnerable level o ia society. Ki au kai ke lava ha security ia whaitu tu oni. Ke ne whaka ata ke go through e mea koe ni. Unless and until o wai e au tau te whoki eni koe. Ko haina ne whekau ke puka asiata mosoni. Ai koe he tutut pe me olunga. Ai koe tau pe ko haina ne whakaata ke hu e mea koe ni alu. Koe tutut pe me olunga. Te moto ki a whangatuku atu pe moto a olunga. Nā tatau whoke tau whenga ke o mai angea olunga pe ko hafu hosi. Pe ko hafu manwhekai. Ka koe a whangatuku e normal e anga whakaukau. E ulaki sio pe kakami o lunga, Te nau ulaki sio pe ko pe pe. Sio ki o lunga. Te nau sio pe ko hai kau taki mo kau pure ko ia o Reserve Bank. Ulaki wakai nau tolpa nau toki hiki hake ki ha o lunga e taha. Ulaki ai pe o lunga ko he Reserve Bank e kamatai. Ia. Solo ki wana iki mai ho rea. Mana hu mai ki telefon. Koia. O ne tistepia e sound. Ka koia. Mahau sai ke tau whiunga ai ka tau whakasio ki o lunga. Ia. Malok sai ke ka tau toki hokat mana au ke ka au tau ki lava ilo atu te tau la basio ke kau wa Tau malu whiunga. Pa malo e pe solo e mau whenga maari. Oi ke u hiki atu e ki whakatahata. Ok. Malo apito piven, pa malo a te lava e polo kalama, kata toki sio he wike kahau. Pa malo atu kaki motolo e kainga, i he lava ko ia tau polo kalama FATUFONUA fo au ke he wike ni, fa malo lahi atu i ho mo ke inofo mai, o mai ngahi whakau, ma ngahi tālanga lere koe ni mo whahau koe lotoni, lava ke tau kau whakatahai pe mo e whafofonga i he talanoa ko he wike ni, ko tui o kumo o si mea ipe, ko e lotonga ko ne lere whare area e unu rewa e tau polokalama FATUFONUA fo au ki he pong whalaite.
Aia koe he kwhai e whare area aia i he monite, pako tu site ki he tua pure lulu, pia koe pongpong whala i te rewa, i he whakahoko atua he laine honga fulu, pako tata, o e pongpong i whala i te kotoa peka, kone tāpuni peko e whare area, tau toki unu rewa ki mua ki he pongpong i tu site pe pure lulu, o lea e polokalama. Ka ku whamalo la he tuka tiki mautolu, ka ki ngalo ai ka sponsor ku mo tokoni, i he ngahi mea whapaanga ke lea e tau ngahi polokalama, o ku o atu ai whamalo lahi ke tiki mautolu, ko ngā koe tokoni ko toa pēku mo whai, lawa ke whakahauko atu ai kalama ko toa pēku atu pa mihen, whamalo lahi tuka tiki mautolu, ka ki ngata ai koe South Pacific Loans, o ku whamalo atu ka tiki motolu i he tokoni ko toa pēku mo whai. O lawa ke whakahoko ai tau ngahi polokalama koe ni i tami heni. Whia mao hangahi no i Okalani New Zealand, whia mao hapaanga whawaiwari, a kiho family, wana ke te hanga ke he bea me he South Pacific Loans, ia Static Tobau, bea makau ngā oe kuna osi ai, na osi mateu teu, ke tokoni i koe iha whahinga taimi pe, iha whahinga whia mao pe. Pea moe haa no whainga lahi o whia mau o kunau iai ke tokoni atu kia te koe. South Pacific Loans, a Static Tobau, o kunau iai ke tokoni i koe iha whahinga taimi pe noa, walu ngeau, walu walu, iwa walu, walu walu, ihe South Pacific Loans. Page Facing Store i loto nuk alofa o kunau iai, ke whakahok whatongia maau he ngahi koloa wala kotoa be, o kuia e nau ngahi koloa kuna whamaa koe ngahi koloa fo hua tuki ai ka e lawa ke mao kotoa eni i hao whetu utaki ke te kinau toa wa whetu tolu ni maono peko ho wau tonu peki ai i he South i he Page Facing Store i loto nuk alofa hanga ke tau mo te au building o kunau iai ke tokoni atu kia te koe iha whahinga taimi pe moha whahinga fia mao pe ke nau lawa le rei o tokoni kia te koe ua fitu tolu ni maono. Koe kau taha aweu ta koe, koe siu i moana freight, kau taha fleti o kune kei whai whatongia pe maau i Mangfree. Ai au nau i he i Mangere, ko whia telefone na fleti no wataha, no ao nono, iwa tolu o nono, no wataha, no ao nono, iwa tolu o nono, whitu taku kia fleti, me lawa o tokoni atu kia te koe. Iha whahinga whia maa, me tonga ki tonga i Nuslani, lawa le rei ai kau taha koni o tokoni kia te koe. Koe tau live stream, o ku ata ke whitu taku mai. Tau pepe ke whia maa o ke live, hao whahinga kātoanga, te mau lawa o whahoko eni, i ke ngahi video i ho kātoanga, te mau lawa whahoko moia, te kono whaita ka ngahi ata. Ko ngai service ke eni koe koha package eni. Lawa pe whahoko pe service ta. Te lawa o whahoko kātoa service tolu koe ni. Ma o atu ia e quality le rei mo oni. E tu taku mai he noa wata. Wano anima, ma aono noa whitu. Whahinga whia mao pe, live stream, kātoa ngā maari, putu, pai aho, graduation, mea whawhamiri, mea whakasiasi. I Okalani heni, te maulawa tokompua tapa pe Nuslani, e tu taku me veke tea, noa wataha, wanoa nima, noa aoni, noa whitu. Ka pau ko whia mau live stream i Australia, e lawa pe tu taku ki tia tes, e noa wha, wanoa hiwa, pitu wha nima, whataha. Noa wha, wanoa hiwa, pitu wha nima, whataha. E tonga live stream, e lawa pe tu taku ki ai, a whainga whia mau, a taha o ngahi wala, whalani ki he putu, lani ke family po hape hapahinga mea dek pia mak tokoni ni ai lava desme Brisbane ke me wahoko atu ai ngahi service pia maau. Mahalo ko ngata pe ia e tau ngahi proklama ke ahoni kwa malo lahe atu di motol kau mai o ki hoko atu i he wiki kahau. It's a little feel heavy feeling ha'ala ofa elehi ta'ahi